Mitino mingi ya barabara yumagira makiria mahinda ma mathiguku kuria andu aingi maumagaraga niguo gukungwira mathiguku ngurani na endwa ao miena ngurani. No indi meririria ma andu aingi matikinyanagira kumana na mitino mingi iria yumagira na aingi magakua kana makonja mitino-ini iria makiri yumagira icigo ngurani iria cioikaine ta black spots. Imwe ya icigo iria cionekanaga mitino muno ni mwena wa Murang'a, daraca-ini iria iri barabara-ini ya kuma Murang'a guthie Thagana. Haha atongoria a kanitha, borithi a ruhonge rwa traffic na aikari a guku marathaganire igongona ria mahoya gukumithia ndaimono ya mitino ya barabara. Katika msimu huu tumebatiza msimu wa mambo mapya. Nimakaite kuongereka kwa mitino ya barabara, no makehoka mahoya macio ni magukorwo magiteithirira kunina mitino ya barabara-ini iyo. Koguo gutire undu ungi tureka no kuhoera bara nigetha andu matigakue na gutikage na mitino, tondu toria twauga mbura yaura kwe manyeni mameraga na riria ringi matimeraga. Na mara kwa mara wakati kama huu shetani huwa anainuka. Kwa hivyo Mungu akatupatia msigo tuende tukifanya maombi kutoka Nairobi kupitia mahali pote ambapo kuna black spot, na tukakubaliana na idara ya trafiki na wametuunga mkono vizuri. Aikari na atongoria acio ni maritikanire mitino ino no ikorwo ikinyihio angikorwo ni gugukorwo na ubaciri barabara-ini makiria mahinda ma twerekeire mathiguku. Handu-ini ha Inooro TV njithagwo Simon Macharia wa Wangui.